Cupcake je drugač muffin. V osnovi je to muffin, ki ga obdelamo z neko kremo na vrhu in ga še dodatno okrasimo. Tako da mi, da bova naredila, predvidevam, ker si pripravila čokolado, bo čokolada. A bova tle tudi dala malo ingverja noter? Ali bi dala malo čilija? Ali bo kar posila čokolado? Je pa lahko, no. Da bo pika na i. Bravo. Za piko na i bova dala ingver. Ingver. Sicer naredila ga bo kar iz teh sestavin. Maslo, čokolada, jajca, moka, jogurt, rum in pa rjavi sladkor. To so sestavine za muffin. Na vrhu, za dekoracijo bova dala pa iz mascarpone in pa iz temne čokolade. Bova naredila tako lepo rozetko. Torej, na delo veselo. V redu. Bova tole mila zdaj kar na polnici raztopila, bova to hitreje naredila. Mora pa sicer paziti, da ne bova zažgala čokolado. Običajno delamo muffine v modelih in v teh papilotkah, ampak mi danes smo se odločili, da bomo naredili kar v tehle modelih za sufle. Tole mogla zdaj fajn namazati, da ga bomo lahko potem dobili ven. Običajno se masa, v bistvu se čokolada topi nad soparo, se pravi, da naredimo vodno kopel in na vodni kopeli to topimo. Ker s tem najlažje kontroliraš temperaturo čokolade, kajti čokolada, če jo pregrejemo nad 50 stopinj, v bistvu že nad 40 stopinj naredimo en velik mes. Tako da čokolada se najbolj topi tam okoli 35 stopinj do 40. Zato mora biti zelo previdno, tudi zelo počasno tole topiva minva. Tole kar ubila 2 jajca, dala bova sladkor, približno pol tele skodelice. Čokolado smo raztopili, dodali smo jo v maso, se pravi v jajca, dodali bomo pol moke, približno 2 žlice jogurta, se pravi to je 1/3 lončka. Glavna sestavina? Ja, je rum. V bistvu glavna sestavina je kaj? Čokolada. Ne, ingver. Ja, ingver. Da bo zadeva še malo temnejše barve, bova dodala še kakao v prahu. Takole. Takole dodala bova še malo stroka vanilije. Takole bova obrisala. Pa še ingver noter. Imamo pozabili pecilni prašek in pa vanilji sladkor. Običajno vlijemo do največ 2/3. Tako ja. Moramo vedeti, da to zelo naraste. Takole, bova dala kar peči. Muffine so dala peči v pečico. Pekla bova približno 20 minut na koliko? Na 160, 170? Ok, 170. 170, ok. Na 170 stopinj približno 20 minut. Bomo pa videli, bomo pa itak še z zobotrebcem probali, če je to v redu. Ok. Torej, bova zdaj 20 minut časa, da še kakšno rečeva. No, to uspravimo kremo. Uspravimo kuhno, ja. Ti už pa seveda kremo boš naredila, bravo. Evo, takole ti bova kar pripravila, pa kar počas kremo delati. A ne viskap? Ne, te bom kar pustil. To tekoča? Ne, no. Bo. Ne, to bom pa pomagal, bom pa toliko pazil, da ne bo. Rabiš mascarpone, rabiš kaj še? Malo sladkorja, pa čokolado seveda. Ok, čokolado bova predvidevam spet raztopila. Ok, naredila bova kremo iz mascarponeja, topljene čokolade črne in pa iz sladkorja. Torej, Nina, midva sem s temole cupcakeom končala, vzela sva ga ven, načrtno sva ga pol pustila tudi v temole modelu, to pa zato, da ga bosta oba lahko jedla z žlico. Se pravi, da si ga bosta delila, kot si pač v ljubezni to spodobi. Ok, ti ga boš zaključila, ga boš okrasila. Jaz bom dodal še tele mandeljne potem gor. A imaš tremo, da bo lepo zgledal, se ti zato roka trese? Ja. Se mi je zdelo. Kar ne špareš čokolado, ti sam gor, da je tole. Tako je. Evo ga. Veš, to je čista zmaga, veš, takole bova dala. No, danes sva pripravila piščanca v tempuri, spraženo zelenjavo v sojini omaki in pa čokoladni cupcake z ingverjem in kremo iz mascarpone in čokolade z mandlji. Dober tek!